أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے چاند کہا نہ پھول تجھے کر لیا جو کا تو قبول تجھے سارے شیخ آیاز جو شعر ہے پہنجی بولی جو لحاظ کر تو پہنجی بولی میں میاں جڑے چوندے ماں تو کہ اڑو صاف ڈیندی بھی بولی کی تھے بولی جو کو فرق تفاوت جتوڑی نہ ہے پر جی ماں بولی ہے انہیں کو پسند ہے اساں جو سب بولی پسند ہے علی نواز وفائی صاحب چوندہ ہا تو اردو میں 4 حرف ہیں سندھی میں 4 حرف ہیں غالب میں 4 حرف ہیں تو وری لطیف میں 4 حرف ہیں تو وری گولے اچو تو وری لفظ محبت میں 4 حرف ہیں اے بچائی فرمائیو تو محبت پائے بن میں رڈا روڑیا جن تجھو سراف اڑتو یہ لگائے آیا آست ہم بارو جا بمبور میں اسی پہر کنوں دے گوندر اسریام سکھن شاکھوں کیوں اسٹیج ویتر مہمان پنڈال میں موجود کوستان پوری سندھ کھاں کئی آئے موزز مہمانوں السلام علیکم صدقہ پیریائی ان پنڈال میں موجود مہمانوں کا شکر گزار آیا جن پہنی مصروفیت ماں کچھ قیمتیں گھنی گھٹی اساں جی ہن محفل میں شریک تھی اساں کے مان بخشو ہن محفل میں موجود ہر مہمان کے لائے یہ چوندس دل میں اکھن میں ڈنم جائے تو کھے دل میں اکھن میں ڈنم جائے تو کھے بئی جائیوں توں بھی ہاں موجود حاضرین عباس گرمل فاؤنڈیشن کوستان جی و سماجی تنظیم آئے جگہ کوستان جے پیوس مجبور بے روزگار بیمار غریب لاچار مانن جی مدد لائے داخل رہی آئے اساں جی فاؤنڈیشن جو ہر کارکن علاقے جی بہتری بھلوائی جے لائے ڈی رات پتوڑی رہیو آئے مختلف گوٹھن میں طبی کیمپوں قائم کرے بیماری طبی امداد کرن ادب جی ترقی واضح لائے کوستانی کچہریوں کرن ادبی گجاریوں کرن پانی جے کھوٹ وارے علاقن میں ہینڈ پمپ لگان عباس فاؤنڈیشن جی اولین ترجیح آئے سائیں مجھے سبھی خبر ہوندی کج کل معاشرے میں ڈاج کو موری مرد جی سن اختیار کرے ویو آئے کیترنی غریب نیاڻियुनि छोकिरियुनि जी शादी ॾाज जे करे वॾो मसइलो बणियल आहे असांजी फाउंडेशन ऐं कुझु मुखी हज़रात ऐं सरहदी वारनि जे ताउन सां हिन इलाइक़े में इज्तमाही शादियुनि जो बंदोबस्तु कंदी आहे अॻु जीअं हिन साल बि असां इज्तमाही शादियुनि जो काज जो बंदोबस्तु कयो आहे जिन बि मुखी हज़रात ताउन कयो अल्लाह ताला उन्हनि खे अजर अज़ीम अता फरमाए ऐं संदसि माल ऐं जान इज़त में तरक़ी अता फरमाए असां कोस्तान वासियुनि जे इन अब्बास फाउंडेशन प्लेटफॉर्म मां चवंदुसि ऐं मोदमान अपील कंदुसि त तंज़ीम जा मेंबर बणिजी असांजो साथ ॾियो हिन कोस्तान जे पुठिते इलाइक़े जे तरक़ी जे लाइ असांजा बांबेली बणिजो छो त ख़िदमत ख़लक़ ही अज़ीम इबादत आहे आख़िर में हुन ताज जे 57 घोटनि उन जे वालिदीन ऐं अज़ीज़नि खे तंज़ीम जे चेयरमैन शेख अब्दुल्ला जी तरफ़ां ऐं मुंहिंजी पूरी टीम जे तरफ़ां दुख दिली मुबारकबाद पेश करियां थो ऐं घणी दफ़ा दुआ घुरंदुसि त जिते बि रहनि ख़ुशि रहनि ऐं पुरमसर ज़िंदगी गुज़ारीनि वरी हिकु दफ़ो ॿीहर आऊं सभिनी महिमान जो शुक्रगुज़ार आहियां कि तव्हां कंहिं क़ीमती वक़्त मां कुझु वक़्तु कढी असांजी महफ़िल में शरीक असांखे मान बख़्शियो उन्हनि जे लाइ मां ई चवंदुसि मुंहिंजा मुंहं ते थोरा के थोरा त न आहिनि जे लाइ न सघां लाइ पिया महिरबानी